no panamada. Bear 5 more. I know Onyane me no busa masem. Obisa me say na down for big girl be obeda yen chen no obisa me say we. Okay. Ana me say me hu no wa sorry. Nso oye no ana opie abonten. That's 5 no opie abonten. Or opie okra baby a okọ. Dem be wan kan baby a okọ. Okay. Ti opie na dey baby na see e what here there. Dey na what here. Me da honom na me say say boy be edenti atemu abewura firo. Na bo be say. Be na we matete be 6 cover 7. No denti atemu bewura fi ho no. Ana wo fle bright nya panyi ni say. Ombese nko hwani nya no na obi de se kan a wo no moje etu no. O ma fa na nko hospital obewu. Kojo blight emi nua be ka emi nua Owu na na. be pa twan kojo blight owu na emi nua. Okay. Be ka so am flower betena kurumu anim no se ondo wa bi enim no so enua. Na ya tu metu wonu na kojo blight be ka che me se be ka de ochi na we plan no onya ado ye sa ochi no we plan no pesa no ye no. Ana me feel say boy ada de no akoye kojo blight. Ana say ani onya ni hwe na kojo blight otina kojo blight na konya so a wa sorry be ka tena konya so a sorry kojo blight na betena so sorry. Okay. Enu na me solve na mo smo twa so. Ana kojo blight si da bi so na wo si no mpento ko fe ni bla panyi. Ana ba na bla panyi be ka sem na so twa so. Am do twa so de na munya atu no ma ya atu na. Yeah, enjoy come away and say man boy 12 to 1. You know, papa and a cabin. My bed maybe die battery, maybe die. And a panel of your limit them to say there. Go job light now. Make I want to see coming. Oh. Obi antwe wan ti wo ba obefetchi and our friends na kwa obefetchi say sa and our rem. Sabi emo ya emo jani bi na gu a mo fanche we dey all different bonnet cheme enya me from so sabi nyesa na yepe no eze ha ena isusu se eya alert se abrantie no edi yawo sa awuzua me mai na eho akwa ba ade baba Grace TV GH so me nim se twedi ampo adom obi aho yabusua se ena ne dedi kan ya we pie video so amesere wa na wa subscribe ya ma me na wa turn on notification na wa share amobi so tebe bi eja bi ahwe abusua ye okumase Asante New Town and I say Ashanti New Town your friend say Ashtown na ro sem bi asi wa abusua ni nyina ne se ebrantie mienu bi akum ewa okunya ye tena so abonten ho ama no nti sabe am no ka say ba ko de sekan awo ba ko ama wa yenya media na asem no ani enya do kwan ye fa so esi ye de ba ya bedru biaye ya amrantie wa asem isi ye no be din kobo ebisem no ma chechire mu akere ye busa se de oye nya bransem sabre o henfa na die nsem na babofo mpanyimfo eka timisira wa aka me ho na ye men woni a enim asem mu bi ye no mtwe nkomo no mchechire mu emfa nkere abuzua a very sad story na no kwene se bia ha mjina yi o se anyi obi na beka cho ye de ade atwa ha nyina ahia na wo hwe so a ya kire se crime scene Ghana police do not enter na se aha bia ya obi anu a e wo so fa to wo hwe bia ya de ahomaye twa ha sia ha e crime scene obi antwem wa anti wo ba wo be fa akiri e na wo fianso na ekwa wo be fa akiri ase sa e na wo rem sabi emo ya emo jani bi na gu a mo fanche we dey all different bonnet cheme enya me from so sabi nyesa na yepe no eze ha e na isusu se e ya alert se abrantie no edi yawo sa ya sabi we you be this obi abrantie e fi ati as far as so ya na busia ye beto ye bo ase na ye ne wo mo a e ben asem no ho na hu omhu bie ane woni ye ben abrantie na we nyame dia na e be twi nkomo na o ma chechire mu ache ye wi ade aka bia ye beto ye bo ase na ye dia so mu ti ka me ho ye nko tena ase na fi ye nto ye bo ase twitwi nkomo ya beju bia ya asem na si na busia ye be di nkomo me nua ba apomboko de e ya hwe fie no man ye kasa ye de nyame ase ka fra wate yakọ nyame beye wate nyame beye udin de say Akos ma oni so kakra ma Akos okay abrantie ya wawu no ni din de say ahase kwa friend say de wawu no bright quartin and one bright quartin odi ana me boy anam nenete okay asem ye say e ba ne say die ne si e to bo ase hwe fie nim na cheche mu che ba ne say
me anopan na mada be 5 more ana onyane me na obusa masem obisa me se na danfo be girl bi obeda ye nchen na obisa me se wowe ana me se me hu no wa sorry nso oye no ana opie abonten. That's 5 no opie abonten o opie okra ba bia woko be wan ka ba bia woko. Okay ti opie na de bebi na si e wote de na wote me da honom na mte se boy bi edenti atemu abewura firo na bo be say be na we matete be 6-7 no denti atemu bewura fi hono ana wo fle bright nya pani ni se ombesen ko hweni nya no na obi de se kan ya wono moje etu no o mam fana anko hospital obewu. Okay ana boy ni se pie nti me nso me pie ana me sa akwafa tarnish na bisa bla ba ko to mo fio ana o say omo ko e chiro ba bia asem nesi nti me mmela ho nti me kwa na mo so mo de ne ko menhia na me ko menhia hospital na omo so ma transfer ni ko ji. Okay ti ji na me ko hu okwa no wa nyame dia na se ne nkwa woni no wewu no wow na de pa ene si ema obi disa nyam na sem we de no asem na te say me nim wa asem de na otete no efi ho no otete efi na fo ne areas omo kasa na de no mo ka omo se ba ne say omo hu obi na e ba ne say mo se akunya na em se bright na din kan te so no sorry ana boy ne betna so boy ne friend say ndi am ndi nim na baker kitina okun na tie o boy na tie akunya no so and oh sorry me na mo se sa no mo ka ha na ye de ana yes ye no hunti na no mo ko oh efi akonya omo nya tete so e na we se me na metna so me na metna so sa akunya wo e bia obi fia na se boys ye hia wa abonten na akunya si wo boys ye hia wa abonten no and akunya si wo mpese ye tie ase ye fa che me ka fra wate ana o boyfriend e kotna so ana chiri omo se guy no betna so ana ye debut ka fra mpese me tie ase na si badaro maboa me wate I say na bright na te so no sorry o boy no okay ana boy ne betna so nti oba no se ono sorry na no net so oh okay na ye keke ba minim na kura na mete so o made nkan akon ama ya pataw ese nye na asem yesi akunya no ho asem na me se nra oh okay bedtime be ese anwumre no ana yesa pata o mo ne so o mo nya o mo nsa nkasa na ntokwa ndi yeah okay emboa o mo ne o mo sa aba me so to mo ba me ma o mo na aka bo me nwra no yes sir then e ba ne say na ade a esi ama mpanyifo aka o mabom na ene obi disi kan be won yonko na minim ho asem be kan onim no de susu se wo kum boyfriend onim no okay one o boyfriend ye fia na mo ya namfo no mo ya namfo de say boys no mo share and on na down for no oh okay be nye is close yes kind ben and on the wall na on the one hefa because obi ane de woka obi so the one echi obi so the one yem and if I put it and as kind ben me say na me no hobi ntime ho ta na ye ni say o say ni kom okohun no konfa okohun se do si da onye sa na ne kom ya dese kan na wo echiche yi ya wo di free fine fa kopem asa ni say no na bi na ha na bi wow oh okohun na obaye no one o boyfriend abusia mohia ana afia utimu no ade na ekoso me ko fi hono sem esi sa no na me ba keto ano e fi hono na me what do you say 1 year 4 months oh only a branch na wo no ana osanya onye how many months 7 months oh mini beka no de isu se why your boyfriend is say oyobi a this was she oyobi o ha adwen won patem ha na ya sabi watimi atwese kan de na oyobi o ha adwen
Dia no moka. Oh, so boys and omu na obi ani so shiba. Me idea. Minim no buy nya menene nya fine sir. Oh. Yen hwe nti sabre ya eba ne say prekope o boyfriend na da sorry na be se no no opie o kwaba na yesi say na asi okopie nso okonfa no che ya na o da wo ni born so prekope say na ho si ye o ka bi che me say na ho si ye oh kafra say na ho si ko dan so oh Obo na how many years? 20 years. Sa kwada kura. Na de your father say okunu na ya Alex okunu no. Odo say obi onyi tell obo na omo nyina abaye tipen. Odi wani bo a. Ebi obeche no. Na isi ono wen. De wadi Alex say wadi ono wen. Police force so ni mo. Omo hu no. Wajane. Oh yes, anu dwane ye. Ati one oboy no anete yes sir okay what if fine for mo ebusu afie mo na so na han dan na mo team other ma me mo nche not by ono no one dan ati one anete yes sir oh okay ti eba ni say sabi okofie ho okola dey 7 ebusu afo ka me ko no me na me ti ona me say pie ebusu afo no mo nka bibia obi anka she What is your jack crowd? What free a witchery and I was on him. Yeah, only on one again. Wow. I was going to ask something to you. Many about says, yeah, young shay. Oh, mammy, you are happy, and I be off baby, and our babbits now, no boy and a bob. Send it here. Minim mamma no one bow no to one day overhead in us. Yes, you what catch her. I guess some mamma maker. Oh, but how do you say? Okay. Oba no say. Next one is Sh0ckingly and was. Oh. Oh boy no say na sit here. Then what dance kakra che. Say na sit here. Come be che. Adaro. Afra. Say na boy no sit here. Moya kafra. Says ya dia na woka. Am say kasa ntimi ma meti ase. Dia na woka. E dia che Ghana ma mu mpanyifo, sabi opposing mpanyifo, aban mu mpanyifo. Oni ekura to me. Sanse nipa di bonisem say ya, ni kwan say jai no sa no wonante. What's a Ghana man ni dia na woka. E dia che mpanyifo. Hwe fie me ka bi che mpanyifo. Hwe fie ni. Yeah. Hwe ana ka bi che mpanyifo. Yeah. Na dia na woka che mpanyifo. We dem yona ka bi to ati. Na ya rose ka bi che mpanyifo. Say ombe mo anaya che boy now yes. Okay. Oh boy no ye dwuma be. No mo oton drinks by actually do be jai. That no ye dey. Oh no ye bibia. Na mo di mu ti say dey na wetimi akwa ba mu ye bibia to again. Me sorry no pa me come mama o. Me nene koto nyoma nti. Enyumre na mababa beda. Oh. Kafra. Kana ya family why can be champion camera any penny for a share bia o share best okay bia akoma so ade oni sheka oh Kafra nebra abani say oh and you come to them me te fm anasapon di ado na di nim ye 69 e wa sta me ta 2 rasta piercing kojo blight emi nua be ka emi nua owu na be pa twan kojo blight owu na emi nua okay be ka so am flower be tena kuro mu anim no se ondo a bi enim no so enua na ye tu metu wonu na kojo blight be ka che me se be ka de o chi na we plan no onya ado ye sa o chi no we plan no pesa no ye no
ana me frɛ sɛ boy ada de no akɔyɛ Kojo Blight ana sɛ ane onye ne hwe na Kojo Blight ɔtena Kojo Blight na konya so a wa sɔle beka tena konya so a sɔle Kojo Blight abɛtena so sɔle okay enu na me sɔve na mo so matwa so ana Kojo Blight si da bi sɛ na wo sie no mpento ko fɛ ne bra panyin ana ba na bra panyin bɛka sɛ me na so atwa so am do atwa so de na munya atu no ma ya atu yeah enjoy kama we chira anu se man bo be 12-1 eno papa yana ka me ko ma be da battery me be da ya ana pano wa be yan me tentem to say ade ya Kojo Blight na be ka won se kan me na gu se we are our sisi o wontem no yes asem ne se obia ntwa so ma ya tu ama ya busa okra boys ya busa kwa so nim de ba ne yesa na akwa de onuano no o ma onuano ne ntokwa de mo bia ntimi nke mo ko a seconds mo sa bibom ma fo ko tipo aso ma kunu ma buna kunu so ma de o ba mo chese ni po akopɛ na abuna kunu da bi akonya no na omo ku sese we se ne dia ananza we se wo mpema ne tena so cheme mo wait so ana so le so to ado aba oba na we abetena so Kojo Blight na ete so na beka na ete so no beka ye wakum obi no na ete so ona na ete so oba na Kojo Blight abetena so ena so won sorry yes ana Kojo Blight says I sport akonya de o sori a ka bo obi timi tena so we chinchino ntia se ne ndo kwa na bai oh chinchino twa o de onu o man nam enra wo siesie na won se obi timi de obi fake na so obi ehye da ya de wa bra emfina kuma ma ho wo hwe wo mo nra mo ka wo mabom na wo hwe wo mu a na otimi so obi ade acha na ye krokro John bi na wo obi ade acha ba mo timi ya mo yetimi bele ye ho mo bele na se chen ko didi ya watem Kojo Blight se me na nsin ni kwa mene ne yede kun kwasi antokwa bi kura enye ntokwa bai ntokwa ni kunya ni iri ni bisani mu ni iri na se mesi abane chen ban neze nga menene nkoi etimi hia ye ina ne no ma de obi am no akon ebe kwa ba be simi so amana sa kwa be susu think manu akon de ba akon no ye nyina ebe no be can out say the wadi sabi e Alex e wadi wo no say no city aga so obi o ha adwen ana wada roma be se be kan de ablantie enshara nchesa ya wana ne bra ablantie ya makuni ya kolado amana ko chiye anu ko nyame akese ma ni nua panyin ne bodam ana me am fa ne ba fie anu to kwa kitingiti na be kana ni nua ya ablantie ya me keni snasem jama boga amo chese kan mo ni ablantie ba chechire fe no jano pe ana na jano nya abete ti mu de CS wo be kani nua ne mfe sekan be kan so de sekan gura nya jano ne mfe be sin ka se ma no ko e kan nya me nko a asema me ken eni na otwe me ensam po be ka ya okum obi na jama well jama ne ye hwan o se jama ba ga eni nua pani be ka na nua pani be kan ko fa to ko ba jama ba ga na ba so so pastor wana ne coin ni jano no ni jano ba ga ablante mi so tia no se chese da bi o mama blante o makuni nua pani no nkolos na twam na to fam no o mo ntia se se na da na adi ni mu so ni mu chena mo de ko ma na chin mu ko kuna na mu ko wia no ye wi ekura mu ntonso ma no mo mu ntonso ma no me na me sa de ne ba fie me a me gina ya ana me de ne ba fie eno so ko en to kwa me ntem wa se ngitingiti went oh ento anu so ko fa ento ba ento kwa ngitingiti bi e ma mu fa be kana mu fa o pra wa na tise o pra anu pre jano na otia no me ne kunu e pra be kana na ha wow e pra ni ani bi ana mu pra no hard one ha na pra na boys ma ye we say na tai koso wa ya en koso ba na se minim dia ba mu be kana dia so se dia minim yo ba se anya no me kama kabia ma ba se di wa kuni pane dia ya wakasa bi wa san fo se e me nka se akwa we dia enya ka akwa we dia na se kaaba
beka na wa fa bibi ena ma wotimi edi sa anyam na asem na ara papa dia mi timi nkyerɛ asna o kasem sɛ enumere no yam dia ne ma kɔ so enumere no ma kɔ so na didi ba dia me nom no wo beka wo nom bi de kyerɛ wo koku nipa wonom dia no dia da bi o dan na wo nom ya wo koku nipa sɛ de bi obi aso na limit ana da bi de na wo nom ya wo koku nipa me nkyena se ena sɛ me kura nya na ba kumi o ya sɛ no tie wotimi de kan wa yi na ni kuna firi yase ala nya ɔno nko a me njini sɛ ɔno nko a ade di na wo nyini sɛ ɔno kwan yɛ sɛ de ntina ɛkɔ hospital ɔno no mo so ɔyɛ kronfo mo de duku aboniti right ɔno mo duku ɛde ne bandana ɔmo bi sɛ tɔ le baba bandana be ache ɛkɔ 18 years bandana twam yɛ mo bandana biem suku eba 3 4 5 years atwam ye mo biem mama do ku board ye wo ni ti de ko hospital ani anim no ana nkofo mi so ka sɛ ɔde tuo eba ne so sabi masa me no tie me nya security personnel me guide wa abaya jima tumo wa kola ti tuo ma me ya me wa ne me nya tuo ma me nam me nya police me nya soldier me kuda tuo kran wa license tuo na won ti me mi si fie mo bra bia mu adanse na mtim tie da bi se bio wantwe ni bio metima mantwe a amantwe amantwe a na zo mi kuda tuo a me tuo ni ko da ne sem bokro no makume makume mu we mu za tuo ahye mo ye wati po be tba akodi akoto police station sani o de tuo na ba mo so na we je ye na we wo na de kunu na je so mo san o mpu ni o mo san de tuo hye na sana o mo de tuo o mo chese tuo na ne kuta na o de ba o mo so ana safety first okay ezisi am ba uche mu a anya be kan nko na asu se o yes a o gidi se bia nipa bi kan ho yes sa ade be kan o kokosua na se squad bi ono mo boile wo ahase ano no nante wa ha ye nyina anya nam wa ba me se ono de ye ni wono nko ade ye ni pa akopɛ sa ase mo ho anka e masa na vedesi na me wono na me wutiri kura wutiri no me jolly juice ja me ntra ma ngo pra ba ko na ntra hwo me wono na semre jolly juice kai me di ho ba je jolly juice me say wo wa sa ta flat chiro me me tibi kra kawa me kawa no mo jana sa chiro mo se me ni abre chiro ye jawa ma ko se se abranche na o yes an wadwane ba bi obi ade na o ka chiro na o ka che Ghana police for na aban panyu sabe ensanyo dwan ko ndi na o yes ya o be yes o kwa na ya o ba kwa nsa o tru nsa ba tru nsa opa mo a se gbe na kwa kra ba bia na fa ko she police for nsem abai ba kuni pa se ni se na mai ma fo minim se me mo ba kuma se pa ri e bokume ti mo a mo me na mo fa mi nko na aban kwa jeje me anko di ma asem ma me edi na be jeri me nyeri me edi tia me nyeri me edi bu am so dia akote and discharge no afa oti no akote and discharge that's what afa oti na say amem na se onya mene wo dia o be ni wa kwato abayala unizo ne ado asumant mu ne ye development test mu na ekobo nya first accuse akwa abanti enko biem okay matia me ya da se on ko da ko onjimi okay okoye se ya say obi nipa fo na hye wani mba kwatia ba I was a say etua official okay say to say zongo nipa 46 beda busa ba dan wo ba ko e be tia mo akom e me fia ploy wow ema me se me dai me kokota me ye be ja me kura no e busa me sia di asamba ko fo ahu mi dan da be ne eche me wasi be onim da eche oboni date okay 6 May anya no why yira gidi Matimini anti na se ono afa na koma post for inside that yes adia wa yira udini de se wada udini bi ana sapon ya alias ama sapon kuma 69 za me biga ina mi ko school no ama sapon kuma ina kwa ama sapon kuma matia ama sapon ya samba ma nsira ko school ke se pa be kablo fo ne ben a obi ntwira ya da sepa ya mo mla yidi be se wa dwene
I'm a credit. Abusuya assembly mo ya pa na sisi ayi na nim se ewu ekoso oye man Ghana mo no ya akọ ha adwen kakra sanse o da ho aba betie se asemo an kanya asem bi akọ na yakum obi yenim de sisi a na nsan ya mu enche ne de ya asokore mampon ma me fo mienu na wo fie wo ya no baba ye ba ko tambo de awo ba ko a wo nyame dia yenim se nka epem ho a na ashtan so rantie menu anom nketwa kra be 20 years sabi akunya kakra yeteso e wa bonten we atena so we asori we abetena so agro sa yesiesi kra ma somdua ba ya de eche ya ba ko awosikan ya ma sesi ya obi ya nyame dia no nyame hu ye mobo na de owo no nyame nka ne rant be mbone na onye ne kra e ma ne baby papa ntana woni a waka eche nso won hu ye na mobo na nipa bonefo a yesusu se wo ye esa nyambra se nyame no anan le twadi na fe Ghana mra empanyifo nchena Ghana mra ene no ene yese kwan na wase de ebe we yabobo na obayi o mobo emu oyapa anti ebesre se wo asem yato akoma so na pese obo no bibi nti oni number wa about by Grace TV GH number no na efrem ene die mu mo bia pese de bo ne bia meba na wa na kasa sanse ohia wo yakwada onna wo baba akọ na sesi am no kasa wa fa afuro onyem ena preach say abo nyame no anhye ne re na o mi kwan ema no awe no radi Yesu Kristo de muti amen abusia we did the kwabena wusu obi trading enterprise that's opokubu ache perfume house and boutique here wo Kumasi South Central Junction na so masne ema me di djumadi bro fa mo number no fanta de mpaboa perfume papa de honko ana okọ a obenya bi na bibia akọ e di ama repem ye be hia ko so ani yent na nyame nka ho makra bye bye.